bakunzi bacu, bakunzi ba B-Info Plus, bakunzi bo mu Gisaka TV, bakunzi ba Uwezo TV, kandi baramutse nditsinda bahe n'ikaze mu kino kiganiro cyacu cy'uno munsi. Nongeye kuronka amahirwe yo kubana namwe, nizera yuko mukomeza kugubwa neza aho muherereye hose mu mpande zine z'isi. Bien sûr, abari ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi, abari mu Rwanda, abari muri Congo, abari Kenya, Tanzania, Uganda, abari Europe, abari Amerika, abari Asia mu mpande zine z'isi nkora bivuze, kandi baramusida bahe n'ikaze mwa kino kiganiro. Akenshi tuba tukumwe n'umusisanguzi muri studio, ariko ntabwo turi kumwe. Twongeye kugarukana kandi n'umwami w'igisaka, niwe tugiye kubana mwa kino kiganiro, tugiye kuyagamo ibintu byinshi. Mbere yuko tuja ku ngingo zigize ino nkuru yacu, reka ntangure ndamutse umwami w'igisaka. Umwami w'igisaka, nizera yuko n'ubu kimeze neza. Meze neza bwana munyamakuru, ndashima Imana namwe kandi nizeye ko mumeze neza. Tumeze neza, turashima turakinguka mwami w'igisaka. Tugiye kuyaga no vuga ibintu byinshi kandi bikomeye cyane. Twaza kwirefera cyane ku kiganiro twari twarakoze ubutaha, aho wavuze yuko President Paul Kagame cyane uwo wita Dede atamashuri afite atize. Biboneka neza yuko abantu bitashoboye kubagwa neza kumbure. Uraza kugaruka kugira ngo ushobore kuduha umuco w'ivyo wavuze, udusisangura igituma wowe waravuze kino kundi. Ikindi kintu twaza kujanye n'umubare munini wongeye kongerekana ku bana b'igihugu cy'u Rwanda, ku bana b'abanyarwanda n'abanyarwandakazi bariko baragwa ku butaka bwa Kongo ku bwishi. Ku munsi ndashobora kwakira amafoto arenga 200 y'abana b'igihugu cy'u Rwanda bariko baricwa ku mirongo y'urugamba. Kumbure ushobora kubudukurikirana utari mu group yacu WhatsApp, ariko igihe ni kugira ngo wijoininge uzurabona abana bariko baragwa ku mirongo y'urugamba canke uko ingamba ziba zagenze muri Nord Kivu canke muri Sud Kivu. Reka rero tugushiremo link muri commentaire kibikirano cyo kugira ngo winjire mu group yacu WhatsApp, bikunde uze uraronka amakuru yaba amavideo yaranze urugamba, yaba bashoboye kuhasiga ubuzima, ndetse n'ibindi byinshi bigenda bigize ingamba. Rero mo nababwiye yuko turi kumwe n'umwami w'igisaka. Umwami w'igisaka, ndashaka neza utangure tuyage kujanye n'aba bana b'igihugu cy'u Rwanda bariko baragwa ku mu gihugu cyangwa cyo ku butaka bwa Kongo atacamira, aho biboneka yuko atani ikintu cyo kirakuba kugira ngo umubare w'abana bapfira ngaha ku butaka bwa Kongo b'igihugu cy'u Rwanda woshobora kugabanuka. Mwami w'igisaka, ikaze kandi kuri B-Info Plus ndetse no mu Gisaka TV. Murakoze cyane bwana munyamakuru. Ego, ndashaka duhere kuri ino ngingo ya mbere, aho imigwano iri guhitana abana b'igihugu cy'u Rwanda. Uko bukeye ko bwije imibare iriyongera mwami w'igisaka. Ni kubera iki? Koko bwiki kugira ngo bino bintu bigabanuke? Urakoze bwana munyamakuru. Abari kugwa muri ara amashyamba ya Kongo, ndetse na urabona bageze mu bice by'umujyi, bari mu mashyamba nk'uko bamye cyangwa se bakomeje kugwa mu mashyamba. Ariko bwana munyamakuru, ndagira ngo ubwire ngo ntabwo ibi bintu bigiye kurangira mu by'ukuri. Mu by'ukuri Perezida Paul Kagame yaratwibwiriye ngo uko azasiga igihugu ntabwo bishoboka ko azagisiga uko yagisanze. Ego, nicyo ngicyo yatubwiye kabisa. Ego, rero iyo uvuze ngo igihugu umuntu uzagisiga uko wagisanze, mba nkeneye kumenya ngo ubungubu turi hehe mu myaka 30 kugeza uyu munsi, turi hehe? Uko uri mu rugendo rwo kugira ngo ukore izo mpinduka uvuga ndashaka uzasiga nk'uko wabisanze. Rero impinduka nta zindi ntabwo azasiga abanyarwanda tumeze gutya. Nababwiye mu by'ukuri, babwira uburyo agenda impunza yakuza hirya no hino mu isi, ndetse n'abava n'abarenga umugabane wa Afurika n'ubanga agenda azana hano mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo nta na kimwe ashaka ko kuzasiga uko yagisanze. Ku kijyanye rero n'abanyarwanda muri rusange, abanyarwanda n'imirere b'abanyarwanda, atavuga ngo ni abanya-Ethiopia ngo nabo muri Afghanistan ngo baje ngo nasiyonali hano. Mu by'ukuri aho natwe niho atugerereye. Mu by'ukuri murababona bamwe arabica. Ahangaha dukunda gutanga ingero nyinshi, tuvuga niyo nkuru Kofi, dutanga n'abandi na ba Kizito n'abandi benshi cyane yagiye yica. Ariko abo ngabo wenda n'urusorongo yavuga ngo umwe
harimo abanyarwanda abana b'u Rwanda bari kuhariya bypass ni ukuvuga ngo ni igihe yego ibi rero ntabwo bwari umunyamakuru binagaza kandi ubwo ngiye mbona yuko byaba bigiye kunagira kuko iyi ntambara noneho izaba nyirira hano mu Rwanda ndagira ngo mbwire yuko ewe bwana munyamakuru y'ingingo ntabwo nayitindaho kuko iyo nyitekerejeho umutwe numva undiye mu by'ukuri kuko niba abantu bari kurwanira muri Kongo ari muri Kongo nta muntu uri kurwanira umutekano muke w'umuntu warashe hano mu Rwanda wakibaza iyi ntambara mu kanya gatoya ko iri kuza yerekeza mu Rwanda ukuntu bizamera ni ukuvuga rero hari mw'abarundi mushobora kuba mutabimenyereye cyangwa undi muntu ushobora kuba utamenyereye ibintu by'imfu ariko twebwe abanyarwanda bisa nk'aho ari ibintu amateka yacu twamenyereye hari amateka y'59 hari amateka yo muri 94 ni ukuvuga ngo ibi bimeze twebwe mu by'ukuri akabini kamenyerwa ariko ntabwo ari ibintu bishya kuri twebwe so barakomeza bahabwe mu gihe cyose uyu mugabo akituyoboye kuko nta n'umwe wabasha kumukuza ahari tugiye kubona amafoto y'abantu bagwa hariya ariko wakwibaza utese ko mbona amafoto y'abantu baguye hariya bariya abantu bakorwa muri laboratwari ku buryo badafite ababyeyi babo kuko mpamya ko ahari wananyomoza ukatugani ufite byibura nk'ifoto imwe abiri atatu y'ababyeyi babo hano mu Rwanda bavuga ati abana bacu barapfuye icyo kintu wapi kabisa wapi ntayo tuza tubona bihagarara ko ari abantu bahagurutse ibyo bintu babyamagane ababyeyi bahaguruke mwabibonye muri Israel bahaguruka bagahagarara bati Netanyahu ubwicanyi bwe turaburambiwe reka kwicana ahubwo ganira na Hamas hanyuma mwumvikana ukuntu batugarurira abana bacu abagore bacu abagabo bacu bafatiye hano ahantu bashimuse ibyo rero mu gihe abo bantu badahari ni ukuri ntimukitege impinduka ego nicyo nababwira by'umwihariko niba bapfa gutyo mwebwe muri gutangara gutyo muri kubona abasirikare 500 abasirikare 300 bapfuye hariya muri Kongo igihumbi se wakibaza igihe baza kandi hariya ari ahantu hagari hafite abantu ahantu bahungira wakibaza hano mu Rwanda muri aka kadomo kacu abantu batiginda ducucitse ndagira ngo ubwiye yuko u Rwanda ari igihugu cya mbere gifite ubucucike bwa mbere kuruta ibindi byose ku isi nzima apana hano muri Afurika cyangwa ibiki ku isi yose so mu by'ukuri twebwe ntabwo dufitiye ubwoba bw'ibi ngibi biri kuba gusa kuko tubimazemo igihe ahubwo dufitiye ubwoba bw'aho bigana ku muntu ahubwo biri kuba ari tujuru cyangwa se buri kwezi hafi sawa nicyo nabivugaho bwana munyamakuru uravuze yuko kugira ngo ibino bintu bigabanuke yuko abavyeyi babo bana boja mu mabarabara bakavyiyamiza mbega ntibo baba bafise ubwoba yuko nabo bakurikiza abana babo bimeze gute nicyo kibazo bwana munyamakuru nicyo kibazo kandi ntabwo ari ubwoba gusa kuko icyo batinya barebera ingero zabo byabaye kamere muntu niyo yaba icyo kintu kitarayibayeho uragitinya bitewe n'uko uzi personalite z'aba bagabo batuyoboye ariko birenga kuba ari ugutinya gusa rimwe riba inyamaswa idakenga yishwe n'umututizi ariko ugafata ingero z'abagerageje kwamagana ibintu runaka ukabona ibyababayeho niyo ubona umunyamakuru akajya gukora inkuru abaza abantu basenyewe niba bishyuwe cyangwa niba babyishimiye banyuzwe uwo munyamakuru bakamwica ukabona impunzi z'abakongomani zakungiye hano mu Rwanda zahagurutse zivuga ati ariko twebwe turashaka gutaha akazima ibiryo akazima inkwi akazima amafaranga impunzi ziba zigenewe hanyuma zagera gutya zigaragambije zikaraswa ibyo si ibintu bisaba ubusesenguzi noneho ni ibintu byanditswe isi yose irabizi umuntu wese ukurikirana ibintu by'uburenganzira bwa muntu hano mu Rwanda cyangwa se ukurikirana amakuru ni amaraporo menshi ndetse n'ibintu byavuzwe noneho no mu binyamakuru bya hano mu Rwanda by'impunzi ziba zararashwe ariko ni abantu muri rusange kandi ndeka kuvuga ngo impunzi z'abantu bigaragambije bafite ibyo batemeranyeho na leta bayisaba bakaraswa so ubwoba rero
nanone se kutinyo none se aba bana bari gupfirayo ko bari gupfa se batigaragambije nge mbona abanyarwanda mu by'ukuri niba bashaka impinduka bakabaye bahindura imitekerereze ikintu cyo kumana ubwoba ngo urapfa ariko abasigaye basigara bafite icyizere cy'uko ibyo bintu bizahinduka none se aba bana n'aya mafoto yose ugenda ubona bwana munyamakuru ubuse bapfuye se nibura bizeye ko hari ikintu baharaniraga ibintu bigiye guhinduka bitazakomeza gutyo ego jame rero bwa munyamakuru ibintu byacu ni ibintu rwose aho biganiraho wese umutwe uramurya hari ntekereza ko ari nayo mpamvu ubona nubwo njye ntabishyigikira abanyapolitiki bagira gutya hanze bagakora movement zigamije kubohora abanyarwanda igihugu cy'u Rwanda muri rusange ariko ukabona batangiye bavuga neza bari mu murongo muzima ariko finally bikarangira niba ari imisanzu bakolekitinga bayiririye no kuvuga ngo badakoze ibyaha bindi mu ikangiro batangiye bavuga ngo bari gushaka kubohora u Rwanda ntekereza ko iyi ari factor imwe mu nyinshi zishobora kuba zibatera ibyo bintu zibatera gutuma urugamba baba batangiye rwo guharanira igihugu batarukomeza kuko babona mu by'ukuri n'abantu bashaka kubohora nabo ubwabo batabishaka genda bwira ko Israel iza kubohora imbohe zayifungiye kuri Entebbe icyo kintu twanakiganira aho ngaho kuri channel yanyu aho twavuze kubijyanye na operation Thunderbolt bijyamubwire ngo uza kukubohora bisaba nawe kuburire yes ukeneye kubohoka hanyuma mukora buri none se abana barapfuye ibihumbi n'ibihumbi imiryango mpuzamahanga irarenga akabari yivuga akababara abanyarwanda ego ese bizahinduka biti bizoherera none se uza ahubwo ukazamuka ikigarasha umutima ari kuvuga uri waba ukamututse ariko ukamwiborera n'umutiriza umurinde so iyo ntekereza ko ariyo mpamvu ituma aba bantu bajya muri politiki hanze bavuga batavuga n'umutegetsi bagera ukabona batari mu murongo bari barimo babivuyemo kuko babonye abanyarwanda bagira ngo mu mitwe yacu sinzi kuntu irabaza cyane bana munyamakuru urakoze cyane mwami w'igisaka urakoze ko iyo nkuru umuco duhaye ariko dufite n'ibindi byinshi tugomba kuganira bikadufatire ku kiganiro cy'ubutashi ikiganiro cyo mu miseze twakoze waravuze yuko uno perezida wanyu atashoboye kwiga atagoye afite amashuri bituma abantu benshi mwadukurikiranye ati mu kiganiro duherutse gukora allo oui allo ati mu kiganiro duherutse gukora waravuze yuko uno perezida dede wanyu atize kumbure abantu benshi badukurikiranye ntibyashoboye kubaryohera hariho na benshi bitagoye neza turashaka kumenya igituma woba waravuze yuko uno perezida Paul Kagame yoba atize kugira ngo ashobora kurongora igihugu cy'u Rwanda ya merci urakoze bwana munyamakuru niba uri kunyumva nagira iki kintu mvugaho mu by'ukuri icyo kintu narakivuze nta nubwo nje kukiwinga ngo nisegure icyo kintu nicyo nime urakoze cyane kuba wemera ko wakivuze ikigo cyanjye ngira ko ubushakashatsi buba bwarakozwe n'abanditsi bo mu buhanga mu mashuri n'ubwango inzobere zigiye zitandukanye zisobanukiye neza ibi bintu ndetse no kuruta uko njye mbivuga hano abantu bose ngenda bakora amakuru agenda aterateranya nkakuramo ikintu mu by'ukuri kibasha gusapotinga intekerezo zanjye n'uburyo mbonamo ibintu urakoze cyane mwami w'igisaka tukiri ngaho ntabwo abantu bigeze iminota yabaye mike ikiganiro cyari cyabaye kirekire ntabwo twabonye umwanya wo gukomeza ngo tuganire icyo kintu gisobanure neza ariko reka mfate icyasumereje nsobanura icyo kintu
nanjye nagiye mbabona bitotumba ngo none se ngo amashuri ngo niyo ayobora neza kuyobora ngo ni umutima w'umuntu cyangwa mwe mwamutoye mutabona akazobishobora icyo kintu nanjye kuko nguko nyemera ariko nyamuntu ndagira ngo mubwire yuko umuntu washyize hariya ngo abantu bige siyansi politike undi agashyira hariya ngo abantu biga ubuvuzi ndetse n'ibindi ntabwo biriya bintu ari umuhango ntabwo ari ikinamico yakoze biriya bintu bifite kwabo kwiga bifite umumaro ibyo bintu biba bizako none se kuki bihenda kuriya ariko abantu bagakora bashaka ngo babone yuko ayo mashuri bayajoyininga bagende kuri iyo level y'ubumenyi runaka ave kuri lisansi agenda gutya azamuka so iki kintu rero ahantu babyitiranyije ntabwo nigeze mvuga ko umuntu utarize atayobora igihugu ingero ndazifite Allo ndetse no muri Aziya bagiye batiza ariko bakoze ibintu bihambaye bagejeje ibintu bihambaye ku bihugu byabo ariko ikibazo hano ngira ngo bwana munyamakuru umve neza icyo ushaka gusobanuraho nonaho ikibazo twebwe kesi y'u Rwanda irihariye gute rero tumaze kubona ko byanze bikunze kwiga bifite umumaro keretse utekereza ko kwiga bidafite umumaro nk'uyu mugabo Dede ari we nanabivugiye kuko we muri disikuru ze icyo cyo ngendanyeho n'uwari wese uri gukurikirana iki kiganiro ntamuhakana yuko yaba yabumvishe niba ataranamwumvishe njyewe nkontakitinge muhereze iyo videwo Dede ari kuvuga ngo abantu bize ngo nizo shishe mbi cyane sibyo nukwanga abantu bize kuri wabo ufatanyije rero kandi atubwira ko atarenjije bisobanuye neza ko uwo muntu we atize kuko asobanura ko abiza arenjije kandi we atarenjije icyo yarakivugiye twabwira twabwiye n'akaga gute ikintu cya mbere ni ku bintu bine icya mbere tubonye amashuri afite umumaro niyizi icyo ni esheki imwe ariko iyo ntabwo ihagije ugize abantu abajyanama kugira abatekinisiye bakuze muri domene muri politike mu buzima muri ekonomi mu bijyanye n'imibereho y'abaturage sosiyoloji ni ukwangwa mu buryo ubwo aribwo bwose abo bantu babyize noneho babiminujemo babifitemo ubumenyi n'ubushobozi ubundi bakuba hafi nakuwe kubanza ingero nk'ahantu hari abayobozi hari abategetsi b'ibihugu batiza ariko bakora neza ibihugu byabo biri mu bikize kugeza neza isaha none twebwe uwo muntu niyemera bize avuga ko abo bantu ari injiji turajyana ndakumva cyane icya kabiri ni umunyagitugu ntabwo yemera inama z'abahanga turajyana ntabwo abayobozi bose yewe na Dr. Pombe Magufuli ubwo ni urugero rwa hafi hano impande yanjye ndetse n'ahandi waba ufite iyo ari yo yose mu bijyanye na formal education byanze bikoze umuperezida agira abajyanama baba ari impuguke apana kuba ngo babanomye kubera santiro ari impuguke mu bintu wabashinje wabarangire kontrol aba bantu rero kuba ari umunyagitugu aba bantu ntabwo abumva ntabwo bishoboka ikintu cya gatatu bwana munyamakuru njya kubwire ko uyu muntu ni umusirikare ubundi umusirikare yakabaye akora imirimo ya gisirikare we niyo yaba yarize bingana ite ariko kuba ari umusirikare by'umwihariko ukina n'urwango rw'umusirikare kuva mu myaka 40 itambutse uwo muntu bwana munyamakuru njya kubwire ko aba akwiye kuyobora igisirikare ntabwo akwiye kuza kuyobora abaturage kuko abaturage bizasanga abayobora muyobora igisirikare ngira ngo nawe cyangwa undi wese gukurikirana ntaha n'umusirikare igisirikare kigeze gikoresha amatora umutwara ngo abantu bagomba kuyobora aya mapatiro cyangwa se aya maburigade ni ukuvuga ngo ibintu byo kumva ibitekerezo by'abandi mukajya inama mukabagikora cyangwa bagikora ntabwo ibyo bintu mu gisirikare bibaho rero niba ari umusirikare abayobora gisirikare none tekereza uwo muntu utazaka igitekerezo utavugirwamo kandi udafite ubumenyi muri ibyo bintu iki kintu uracyumva ni umunyagitugu muri make
byibura ukagira uruhengeki sibyo yaraciye mu nzego yari kapiteni aragenda ahita aba majoro avuye kuri majoro abariyetona koroneri avuye aho abakoroneri avuye koroneri gutyo agenda yakwayaringa experience bifite n'abandi bantu ariko aho ngaho mu gisirikare cyemewe gikurikiza amategeko gifite structure ego y'imiyoborere ariko uyu nguyu icya kane ni inyeshyamba ego ibintu bya structure ngibi bikora gutya ngo hano yego igitekerezo uyu muntu ntabwo bibaho turajyana ndakumva cyane rero iyo coincidence y'ibi bintu bine nkweretse ni ibintu bikubwira yuko twarakushishya uko niko kuri ego yewe na persona yo utarize atagira ibintu ayobora ariko njye nashatse kuvuga yuko mu gihe akombi ni ibintu byose ariho hantu usanga ibintu bipfa niyo mpamvu azabyuka mu gitondo kuko atemera bize njyewe urugero hano rwa hafi bakamwandikira disikuru perezida aba agomba kuvuga disikuru yanditse ntabwo azanga avuga ibintu mu mutwe we ego aho kugira ngo azasome disikuru bitewe n'ukuntu umusirikare umunyagitugu n'inyeshyamba aho kugira ngo asome disikuru bamwangiye iyi diplomatike urabizi imvugo za diplomasi ahubwo wakaza mwumvishe yita abanyamerika yita abanyaburaya ngo ni abashomeri ngo ni inzereze ngo zirajyasifurisha uratekereza se ko ari umuntu wamwandikiye disikuru akamubwira ngo nugera aha ngaha ushyiremo ijambo ngo ziyarikoreshe wapi kabisa uratekereza ko ari umuntu wamwandikiye agashyiramo ngo hano uze kuvuga ko Tshisekedi ngo ntabwo n'Uburundi ngo ziyarya idiot niba ari idiot sinzi ukuntu yabivuze yes idiot ukuvuga ngo umuntu ufite izo karagiteri enye mvuze hano ntabwo bishoboka icyo ngicyo nicyo nari mvuze aho ari n'abakize umucyo twakomeza cyangwa se niba ari ikindi wambaza kuri icyo kintu navuze abantu bakagifata uko kitari ariko njyewe hano ntekereza ko nyishyizeho umucyo buri wese iki kintu gisobanukiwe neza urakoze cyane mwami w'igisaka nta bindi norinda kubaza kuko wabisobanuye neza cyane ahubwo reka ngire ko ndamushimira cyane nyamba atakindi wongerako umwanya uri hano gucongerako ariko nyamba ataco cyo turangiza ikiganiro cacu urakoze cyane ndawushimiye ko twabanye haba hano mu gisaka ndetse n'iwanyu kuri Big Info Plus mureke tubane mu biganiro bikurikiraho bijyanye n'ubusesenguzi kuri geopolitike y'akarere ndumva nta kindi naheza bwana munyamakuru urakoze nuko reka nanjye nshimira cyane abantu bose twabanye muri kino kiganiro nizera yuko kubijanye no gwaruka urikorerwa muri Kongo umunyarwanda yagerageze kubitubwira mu buryo busesanguye neza ndetse tunanayaga kijanye n'iko yari yaravuze yuko Perezida Paul Kagame yoba atamashuri afise byose yashoboye kubisigura neza atakaza na kimwe reka renda bike abantu bikumbure turongera duhure mu bindi biganiro byacu bye bye